أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلب تدب الإسلام باوين يتد الله أو بجو سنيد ووضع مرونكتا julai burna do tage fangon sallallahu alayhi wa sallam kanko e be ngure makko nen fu e sahababe makko e kala wondo e lawol beedo e kala wondo e etade wongol e lawol beedo yo Allah wadu en e mabbe. Musiddo modon Abdallah Diallo Brixel salmini on salminango l'islam, salminango yimbe aljanna ka aljanna. Mi turiki Allah yo Allah wadan on fu modon jaabe yimbe aljanna. Mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala kala ndaroydo o video do o feƴƴino o vidira do o feƴƴinimo li wajhillah yo Allah wadu mo jaado yimbe aljanna. Toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala naftoroydo odo yo Allah okkumo jannatul firdausil ala. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala musiddo meden jogiido ande nde feñi nde suudi yo Allah ittanmo ande makko nden. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala musiddo meden nawnudo ma nawniraado ko Allah mari cellal yo Allah on dikkimo. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala mo mawdo mum fati yo Allah on yafobe, kala luttidudo e mawdo mudum yo Allah boynidube hawa wastayi luttay. Mi toriki Allah musibbe meden be Allah okkori feere e fiira yajirabe ben yo Allah on beydan be rewana be ayna be hiwabe warna be barke jawle mabbe den. Mi toriki Allah kala mo jogaaki kadi yo Allah okkormo ko laabi ko duudi ko dagi ko wada barke wada jawdi ndi rewirndi Allah haranana do yeyni mo yite jahannama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala lambe meden ben yo Allah on fewnube. Mi toriki Allah lamateri nin kadi yo Allah on fewnundi yo Allah okkore lambe fewube nundube hulobe Allah. Be musibbe meden sukabe meden e bandiraabe meden e neniraabe meden wombe hore di laawi fi lumbugol goto wawabe lumbengo si wana Allah yo Allah lumbembe harano yaawi no newi kadi ko be woni arande kan kadi yo Allah ni nanabe kaydiji den kadi. Kala musiddo meden ma porbe kaydiji yo Allah okkorbe kaydiji wondudi nafa e barki. Kala jogiido jambe buttuka be ngure yo Allah hon duminammo. Kala jogiido ande e sohla yo Allah hon ittammo. Mardi zurriya ben fu yo Allah hon wurnambe wada barki. Be jogaake ben fop yo Allah okkorbe ko wuri wada barki. Kala mo biddo mum feewi yo Allah tabintimmo e pewangal. Kala tawaydo biddo mudum hino boyli ko Allah woni fewnowo yo Allah hon fewnammo bibbe makko on fewna kala ya rabbal alamin. Ko enen andi ko faala kono ko Allah andi ko moƴƴani en adna e lakara yo Allah okko en kala ko moƴƴani en adna e lakara innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh. Musibbe julbe teddube mi andintina hoore an mi andintina on fu maako goto nelaado sallallahu alayhi wa sallam hibe maaki nyande go hibe tolodi kambe e sahababe mabbe ben on say nelaado sallallahu alayhi wa sallam jangi o aya wondo ka suratu zalzala بماكي يومئذ تحدث أخبارها نينيند ليدين دي يوتاي خبروجي مايري نينيند ليدين دي يوتاي غندوجي مايري on saynilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam landi sahaba ɓen ene hiɗon andi ko honɗum woni gundoji ndi leydi hiɗon andi habaruji ndi leydi sahaba ɓen ɓe inni ko Allah e nelaaɗo makko o woni ko andi. On saynilaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo gundoji leydi nin wo konde ndi seedi toyto e hoore kala duhiiɗo e suddiiɗo e hoore kala jiyaɗo ma korɗo ndi seedi toyto e hoore goto kala e meɗen mo be meɗen ko golli kon e hoore mayri ila nyande o hellifa ha nyande ɓe ni ƴetteniɓɓe. Kala ko anduɗa kala ko mi andi miɗo gollude miɗo waɗude e hoore ndi leydi moƴƴi boni suuɗi feeñi laba kaani leydi ndin seedi toyto e hoore am ma ndi seedi tano yolan yawmal qiyama. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ko ɗum ɗo woni akhbara ha gundoji mayri
ndi innoye kaarijo mo ɓi kaarijo waɗuno nde hunde ɗo nyalande kaari e nokku kaari mo goto be e meɗen leydi nin seedi toyto e hoore maɗa imma ndi seedi tanike ma ndi seedi tike e hoore ma foti ko a duhiɗo foti ko a suddiɗo musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ko maako ko daalol Allah hulɓiningol si tawi ko Allah tagi kon fop seedi toyto e hoore meɗen ko ɗum Allah ewni kadi ka suratu yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu me winday ma qaddamu kala konko ɓe addiri wa atharahum e batteji maɓɓe si goɗɗo noddini kala ka noddinanu ɗum hattoyi kala ko nani hito noddinanu seedtanoyto ma yawmal qiyama si tawi non an ko noddata ko fiyo Allah yedde si tawi joni ko noddata ko fiika Allah yeddete nodda jiyaɓe Allah ɓen ɓe ara ɓe yedda Allah notoɗa ka Allah yeddete musidɓe julɓe tedduɓe ko honɗum wiyoyta jomi maɗa yawmal qiyama si tawi a wawai ƴettugol jawdi ma ndi yanganiɗa laaɓundi muɓinira jiyaɓe Allah noddaɓe ɓe fuu kala mo arari kadi seytinanamo e hoore ɗum ɗon fop e hoore kaka Allah yeddete ɓen ɗon fuu kala yedduɗo ɗon Allah himo mari bakkatu an nodduɗo on hiɗa mari bakkatu si ɓe temedere ɓe ari andu simo be maɓɓe heɓi temedere an kadi a haɓay temedere hara goto e moɗon ɗuytantake komi fala wiwde e yewtere nden musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil moƴƴa ko honto wonɗen heɓude jawdi meɗen ndin wattanen hakkil moƴƴa kadi ko honto wonɗen e dépensude ndin si tawi duhiɗo ma suddiɗo o finiɗo bimbi o dawi de 1er au 31 nyande be o finay bimbi o yaha o ɗaɓɓoya jawdi o ƴetta o finansa ndin ka worɓe e rewɓe jillondirta ka musique luubete ka piiji tawata ɗi Allah yiɗa yarlaki waɗete haray no hulɓinani e musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil ko wallahi summa wallahi ko en mayeyɓe wallahi summa wallahi nyande go wetay hara goto e meɗen wodaka nyande go pellet mo be meɗen goto kala e meɗen darnoyde yeeso joomi makko o landitomo ko honɗum woni ko o waɗi si tawi non hay leydi ni seedi toyto e hoore meɗen tere maɗen foppo seedi toyto e hoore ma gite maɗen seedi toyto kala ko daruɗa kinal ngal seedi toyto kala ko ngal lunni ma konko lunningal hunduko kon seedi toyto koko sokoyte hande kadi noppi ɗin seedi toyo kanji kadi kala ko ɗi nani foti ko alqur'ana foti hina alqur'ana juuɗe ɗen seedi toyto kala ko ɗe memi ma ko memiɗe koyɗe ɗen seedi toyto kala ka ɗe yehi ma ko ari ka majje hay bani adama on awra makko on seedi toyto e hoore makko yawmal qiyama si tawi non ɗiɗo ko ɗum ɗo Allah ni wa tashhadu alayhim arjuluhum wa alsinatuhum koyɗe ɗen wo ɗenɗe ɗen wo tere ɗen fop seedi toyo Allah wiya qaluli juludihim ɓe wiyana on say non hande kay tere maɓɓe ɗen ɓalli maɓɓe ɗin lima shahidtum alayna ene ko fi honɗum seeditiɗon e hoore amen ko fi honɗum waɗan ɗon ɗum honɗum tere ɗen fuu jaaboto qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla shay wowlini men dey on Allahjo wowlindo kala hunde ko on woni ko wowlini men menen kadi min sikkano pellet ɗum ɗo ko waɗay ɗum musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah okka en fo meɗen aljanna mo be meɗen yo eto acca ko ɓuri e moƴƴude e ɓaawo makko ko ko wonɗen e feƴƴinde ɗi Facebook ji musidɓe julɓe tedduɓe pellet andi ɗum ɗo hino winda hino mara no andirɗen non pellet montatake ton few a waɗay ɗo video ma waɗa ɗo yewtere on har an ko sama kala woni ko waɗirɗa goɗɗo hendo ɗum o enregistra o mara ka page makko annen kadi ka Facebook nde timmito e hitande o ɓe artirante homboye meɗen no yiɗi mayugol acca ɓaawo muɗum hara ko sifa piiji ɗi Allah yiɗa yarlaki hara ka kami yenni mawɗo goɗɗo maka goɗɗo yenni mawɗo am maka kami hoyni goɗɗo maka goɗɗo hoynila hara mi wuuri ɗum ɗo no bibliyede no feƴƴinede yimɓe no jentade ɗum hara ko mi woni sabu am mi waalo mi maaya mi ronka kadi hara wawde hay ko honno mi wata fotorade ka qabru am mi daro yo yeeso yomi am hara ko ɗum ɗo woni ko mi hasi boyte ene musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗan gurdal ɗum moƴƴi wallahi haray ɗan moƴƴari ko woni ƴoƴuɗo mawɓe meɗen ɓen ɓe makay
woku mayɗo darante wurɗo yo daran hoore muɗum. Daranen hoore meɗen musidɓe julɓe tedduɓe. O aduna ko o weli wo ko o weli wallahi nyande go taƴay. Laamu ko ngu weli wo ko ngu weli nyande go ngu lannay. Jawdi ko weli wo ko weli nyande go ndi lannay. Gurdan kadi ko ɗan juuti wo ko ɗan juuti nyande go pellet ɗan taƴay. Nyande go wetay hara mi wetari. Nyande go wetay hara a wetari. Nyande go wetay hara goto e meɗen wetari. Nange nge yalta hara hiɗen ka nder gaburu. Ndiyam ɗan saaƴa hara hiɗen ka nder gaburu. Yimɓe yaha arta hara en fop meɗen hiɗen ka nder gaburu. Hay hunde a wawa nden nyande si wona gollal ma moƴƴal ngal ardinoɗa ngal accuɗa ɓawo ma. Jon non hiɗen andi pelleti en maye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki ko wosi bani adama on laatike fure o maayi. Haray golleji makko ɗin fo darike so wona piiji tati ko wiyete kon sadaqatun jariya, sadaka ilowo jokkodirowo mo taƴata. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ma gandal ngal o jannuno o acci ɓawo makko hara ɗum no nafitorede. Aw waladin salihin yad'u lahu, ma hara himo acci ɓiɗɗo moƴƴo paykun fewukun hara kun hino du'anade mo ɓawo makko. Sina ɗiɗo tati haray foppu darike. Anditen ɓe maki nokkugo kadi wo yatba'ul mayyidu thalatha, wo ko ɗowtata mayɗo ko piiji tati kono lewoniri. Simi walike ɗo joni fure ko piiji tati ɗowtata lam. Jawdi andin sino wodi ɗowtay lam. Yimɓe an ɓen ɗowtay lam. Golle an ɗen ɗowtay lam. Nelaɗo ɓe sallallahu alaihi wasallam ɓe maki wo piiji ɗiɗi yilto luttida e gotum. Yimɓe ma ɓen ɓe yilto si ɓe gaynima surrude. Jawdi maɗin otowal ka ɓe naɓma ɗon ɓe yilta ngal si tawi ɓe hewtinima ka berɗe. Ko ukkodata ka nder gaburu mawo, ko tippodata ka nder ngayka towo, ko walodata ka nder gaburu ma towo ko golle maɗe. Si golle ɗen ɗe moƴƴuno e nder gurnan ko wuruɗa kon a tawai gaburu on a ninsay ko neɓannoɗa adna sabu moƴƴugol gaburu on. Si tawi golle maɗen ɗe moƴƴano ko neɓuna adda kon fu a moƴƴinano golle ɗen a ninsay ko iwanda aduna yahanɗa lakara e hille e wawata artugol. Ha hande en yi'ari goɗɗo no yehi hino arti ha hande. Musidɓe julɓe tedduɓe, mi ado wasiyade hoore ami wasiyo on. Wattanen hakkil moƴƴa e konguɗi ko wonɗen feƴƴinde kon e yewtereji ɗin. Wattanen hakkil moƴƴa ko wonɗen wadde kon ga Facebook ji. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki innal abda la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu biha fa yahwi biha fi jahannama abada ma bayna al mashriqi wal maghrib. Wo neɗɗo no wowla kongol gotol hara o wattana hakkil e ngol kongol. Ngol kongol ɗon ngol tippinoyamo, ngol naadoyamo e nder yiite jahannama ka ɓuri woɗɗude hakkunde fuɗirde e mutirde. Hara ko sabu kongol gotol pet kono harana kongol moƴƴol. Joni non musidɓe, si tawi kongol gotol naɓima e nder yiite jahannama ka ɓuri hakkunde embere ka yarete duuɓi 90. Si tawi e nder nyallal ngal a heɓi konguɗi ɗiɗi sifa ɗin, ma konguɗi tati, ma konguɗi nayi, ma konguɗi joyi, nyallal be a heɓi wonwa konguɗi joyi, kongol gotol bet naadoyte yiite jahannama ka ɓuri ka yarete duuɓi 90. Musidɗo tedduɗo, bandirawo tedduɗo, haray ko honno heɓiroyta aljanna. Sabu ƴettugol téléphone ma lika ko gratuit, abonnement hino woodi, waloɗa ɗon oto walora to ƴetton 10 minutes 15 minutes 20 minutes hara ko nyo'ugol goɗɗo. Sikkon hiɗon anyimo ko ɓuri yiɗude bani adama fu a sikkay mo wonɗa e nyo'ude on, mo wonɗa e bonnude inde nden hiɗa anyimo anda ko an ɓuri mo yiɗude. Fi honɗum ko juuluɗa ko kanko hettoyta, ko horuɗa ko kanko hettoyta, ko ittuɗa zakka ko kanko hettoyta, ko jokkuɗa enɗan ko kanko woni ko hettoyta. Ko wiyete al ghiba nyore wo ashaddu min zina, ɗum hino mawni ka Allah hino hulɓini ɓuri bakkatu jeenom. Ko ɗum andirton si a wattani hakkil imamu Shafi'i kamɓe ko ɓe maki rahimahullah wo ɓe nyo'ata hay e goto. Si tawino kadi hara be ɓe nyo'a goɗɗo ko ɓe nyo'ayno ko yumma maɓɓe. Jaman fu ɓe haawi onon ko yumma mo nyo'oton ɓe maki ɓay pellet mo nyo'i goɗɗo moƴƴi makko ɗin ƴettoyte on tigi jonnite. Haray si mi nyo'ay yumma an hara moƴƴi ko mi yangi kon si ƴettama ko yumma an woni ko hettoyta. Dulle hay yumma an mi ala e nyowde. Jonnon mo be men yo analyse mo innata hiɗa anyi on,
mo innata welatama on mo ɓurɗoma mettayde on fof hara ñallal ngal fappo inde woni ko ñallirta bonnugol mo inde ton hara pellet non konko wonɗa e wowlude e ɓaawo makko a susata filitade ɗum non e tawne makko haray woni ñoore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓayɓe maaki ɗum ɓeni so tawi non hara himo wondi e mum ɓeni wo haray a ño'imo si tawi o wonda non e muɗum haray a ño'imo a fini e hoore makko kadi hay non ko bakka ɗum woni ko ɓuri e hulɓineyade musidɓe julɓe tedduɓe yo Allah dandu en bone ñoore yo Allah dandu en bone ngal ɗengal meɗen ala ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓe yiide jahannama ɓuri ɗengal ngal e farjom ala ko ɓurata naadoyde yimɓe ɓen aljanna ɓuri kulol Allah e moƴƴugol jikko mi toriki Allah yo Allah moƴƴin jikko an o moƴƴina jikko kala goto e meɗen mi toriki Allah yo Allah okka ka goto kala e moɗon ko wiyete ko battane moƴƴo mawɓe meɗen ɓe yo Allah hon yaafoɓe yo Allah yaafo mawɓe meɗen mawɓe Fuuta Jallo faatiɓe ɓen fuu hano ɓe du'anede e sakkanede yeɗo luttuɓe e hoore gurdam ɓen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɓoynidu en e maɓɓe ha wawa so tawi luttay yo Allah arsiki o yiwugol gonga newnana en ƴettugol gonga yo Allah arsiki e yiwugol kadi mere newnana en wo'itagol mere yo Allah suusin en wowlugol gonga yo Allah arsiku en kadi jaɓugol gonga kadi si tawi gonga on o wowlama hara ko yettirenma ko li wajhillah mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala marɓe andeji ɓe yo Allah on ittanɓe andeji maɓɓe ɗin mo be ko ani ko ya rabbal alamin yo Allah wurnu en koye julɓe o ƴettita en hara ko en gomɗinɓe en toriki Allah on wawɗo mo ronkata tawata kala ko fa'alu lima yurid ko faala wo o waɗata yo Allah okkor en lamɓe fewɓe nonɗuɓe huloɓe Allah feppindinayɓe ɓiɓɓe lagine ɓen fou hara mo bonna hula e leydi ndi ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala Allah ko faala wo o waɗata o landota ko hayƴe goto o waɗire kadi no faalira non mi toriki Allah yo Allah okkor en jawdi laaɓudi ɗuɗudi dagindi waɗandi barke en torori Allah inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof e inde makko ɓurde mawnude nden tawata si o tororama nde pellete ko o jaabinowo yo Allah okkor en gandal e faamu e miijoji moƴƴi waɗa gandal ngal hujja wonande en haranayi hujja e dow meɗen wala ngal rewirngal Allah hara ko okkay ngal en kulol Allah no ɓattoren joomi meɗen ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mi torramo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin fof e inde makko ɓurde mawnude nden maporɓe kaydiji ɓen yo Allah hokkorɓe kaydiji hara ko wonduɗi nafa e barke waɗaɗi kadi rewirɗi Allah musidɓe meɗen wonɓe e hoore laayi ɓen yo Allah feƴƴinɓe lumbina ɓe no yawiri no newori kadi waɗa kadi seteyagal maɓɓe ngal kadi hara kadi ko rewirngal Allah okkoroɓe jawdi laaɓuni ɗuɗuni dagini waɗani barki inchallah moƴƴinana ɓe seteyagal ngal hewtintina en ka meɗen e fof meɗen wondude kuntal haaju mi toriki Allah yo Allah waɗi golle men ɗen fof hara ko fi makko yo Allah woɗɗintin golle meɗen ɗen yingo e nani yo Allah woɗɗintin en koko wiyete shirku o danda en sirkangol mo hara hiɗen andi o danda en kadi sirkangol mo hara en anda yo Allah moƴƴin anniyeji meɗen ɗin yo Allah moƴƴin fayɓe meɗen ɓen yo Allah ɓeƴƴin beygureji meɗen yo Allah moƴƴinan en sonnaɓe meɗen ɓen yo Allah moƴƴinan en alhaaliji meɗen ɗin fop maji ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.